kolang mangko pangarawon na. Otik, susadia piraja namin na terbantu pahami dalam namin marsong batuamu. Saya kurang pinasona. Sa pinasona yang nomor sangat mau tutu do baru nomor 2. Sino mo di pahami raja namin. Sarah macam Sarah. Iya. Jangan tulang lubalato. Tulang semua orang. Tulang lubalato. Tulang 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 sirai nggak masalah mo. Oh sirai. Tulang Las kaya muna paspaso nila talaga tato katikila ng iyo. Las yung hindi kasi mutulog ang kira mutulog na una sa mga auto katikila ng iyo. Paspaso nila talaga. Tulang na bitubulu. Paghineho, ilang magdala paspaso na sa iyo. Tulang na bitubulu. Kailangan niya muna. Ano? Tulang si mga chok. Asa ako namin sa mga nagtutuloy kasi mutulog. Asa Abe. Halo. sa sunod sa ato kaya. Wala tayo na kasi mutulog muna. Hula-hula na Ikaw ko mga kami mo, karanasan mo ang pagkalia. Pau. Tuwala ka tumasikol na Tulang na gulan. Tuwala naman, kailangan niyo po ang paspason ng kalimata. Baik tulang Kung ang na nagamit ka na sa mga tuwa. Binuwa na siyo nila ko sa mga paso. Hula-hula na sa tayo. Hula-hula Kasi na sa marami tayo. ang kalimata. Kaya manerta. Di na yung ihulang na ito para sa mga paso. Sa mga na po iso, nagkasahan ako sa tayo ng doling kanalas. Hula-hula sa mga cita. Nasa salita. Kailangan niyo po rin namin. Hula-hula, pasahin Dahil mo ka na sa sa walang mga kasama. Abe, kita namar-namarang gima. Kurai pula dalam iklan kami. Jangan cara masuk-masuk ke rumah Sarimio. Komposisi luar ya? Kita siapa ketua di Kuanta. Bisa roy nama buat dek si dek si dulu. Komposisi Pada padahala. mengiru tangian asal dia pantau di lentau. Komposisi guru. Umato mau di Adorna. Asal orang tahu Komposisi mana? dua sidik di Tahu. rumah rumah. Tuk soalnya beda ke si dek Raja Soekarno. Tahu, Raja Soekarno. Nama Sultan. Abe, masa tamuma komposisi manehar. Abe. Lupa kolbu ma, lupa kolbu. Pinopario kita lupa kolbu. Lalu nak kita sitahonan ni. Ison rohani Boro apuan. Singaligig sinabela. Asaton diki studio diki sinurulu. Dua. Bisa Saya tu sinabela, saya tu singaligig. sebagai orang pakai mahidi na bosona. Sa lolo mo sa studio tu. Boro na poso si Buya. Di rumah atas ini kita tuh Boro na poso si Buya. Marpau do pasaribu. Anggo naman goi pasu-pasuna. Saat sulutu tu botian. Rumah santai baik ke sini tuan. Boro su. Sinabela, si Mahora, saragi nanggap tapumolon. Si Matuan di Boru, si Nabela, si Mamora, saragi nanggap tapumolon. Ito sa ibang tu bekam. Sudut dengan ibasam nahupaka sahok kami di bagasan sadarion diramoti ho daging nang tod dinami dina mangudurhon anak do boru ni huriami hami tu baka corom mencala pasu-pasu marhitin na posom atau ngali Tuhan di bagasan sadarion udutan nami akaulon nami ho partu adat habatahon nami jong-jong maho di tonga-tonga nami ali Tuhan mengajari roh do pikiran nami asang gia ture ulon nami di bagasan sadarion Ali Tuhan di bata aman namin, neng mangulog kami sa tokin marhiti si Panganon, pinarade niya si Niroham. Adora supang kami o Tuhan, tupat dalam paso-paso maon, asa makorong gugu ni baru tu pamatang nami. Asa giat ali Tuhan bergugu kami mangulog nami, hoparto lomo Niroham. Jalo matang yang nami hulan mangasahon kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jelas sisa nasa dosa nami mau lihat nami ko. Otik, saudari abiyamang na dalam pinatong labani. Saya kurang pinasona. Diraso ni anak nomor sangat may baru nomor 2. Mari dan anas baita. Asal tak pasapi ka pangalan natin. Pasap ka ka panahe. Jadi, pangaray, anak tu dia pangalokan ni. Oke. Pasama sa simalon, amani guys, kulto, simalon. Ibu na. Managres. Di sini pena somar lopan. Parorot, udah boruna. Di pangaluan. Pulang pada ini. Satu mata. Sekali dong kita pangalan.
Tengah pula, soal ini pada boleh dapat sangat kepesertaan tuan pula. Soal ini pada datang, dapat udah lo habis yang. Udah ngambil kemana?